chibai ule tuntuma chuan District and Session Judge Office Lunglei hnuai naruak Mizoram Public Service Commission MPSC nan lak tur hi kan an chir lenge MPSC chuan advertisement number 37 of 2025 to 26 chu January niriat sang ni som ni poruk khana ti chuka hemi ang hian hnuaian naruak te hi dil thei ani chung ta chu Anhaming Stenographer Grade 3 ani a he na hi Mizoram District Court Service Group B Non-Gazetted post ani chuan naruak zat chu post ni ani a chuan hlo hi pay level 6 in the pay matrix antia pay matrix a level 6 ani a cheng singtum sanga zali atangin an trandon ani hei hi an basic pay ani a hemian basic pay atang hen DA te HRA le ka ting SCA tiang chi neu neu ka an la chut le don ani chun he na deal tum ta chuanin MPSC online portal a February ni ruk sang ni som ni poruk tlai dar li ai tlai lawa anin registera an submit manangai don ani MPSC portal chu kanan soinga https://mpsconline.mizoram.gov.in ani he website ta hian registration one time registration latilo tan one time registration ti phot nuwa submit tur ani dona chuan one time registration latilo chuan an ti khan dil na hin submit ngal mai theilawa MPSC lamin an ron approve phot angai ni an ron approve nuwa he na hi adil thei chau don ani chuan he na tana registration MPSC hnuaia registration lo nei sa to account lo siam fel sa to tan chuan he na hi dil ngal mai thei ani thunga amaro chu last date ma in dil tur ani chuan the na dil tum tu te na thiam na ngai chungchang hen soi chho leila he na dil tum tu ta chu HSSLC emo class 12 emo sarkar pompui zirna bot atanga certificate nei sarkar pompui recognized bot atanga pol som pani HSSLC past 10 an dil theya chuba ka chuan typewriting le sothan sarkar pompui institution ina an exam an ti chunga tanga pass te chuan an dil thei bok ani sothan certificate le typewriting certificate an nei angai ti na tluk ani chu chuan he na dil tum tu ta chuanin computer proficiency te age limit te Mizo language proficiency ti ta kha an nei le vek anga ya heng chungchang hi kan soi chho don bok ani chuan he na dil tum tu ta chuan syllabus poimo kha MPSC official website ta an download theya a short code ta hi kan han soi lenga https://tinyurl.com/steno-true ti kami atangkan alak thei ani hemi hi clip thlepa kan wazong thim lo ni pon mpsc.mizoram.gov.in ti akan kan kalanga syllabus hi kan zong thei bok ani chuan he na dil tur ta chuanin Mizoram sarkarina dana nei sa anga group A le B le C na dil tu te na an nei ngai computer thiam na kha an nei tur ania computer proficiency certificate an nei angai ni hi kan riat ol samdan turin nilit noya triple C tal khan nei angaya khamiyang level emon nei angaya chuan nilopon recognized institution emo AICTE emo MSCTE na an pompui atanga thathum tal computer course zir khating certificate nei te khan an deal thei ni chuan he na deal tu kum zat chungchang hian soi lela age limit hi he na deal tur ta chu som pore tai no panglo le kum som thum panga yu palo an ni tur ani a
chuanin a tam lama hian upper age limit hianin scheduled tribe le scheduled caste tan kumnga thleng ngaina thiam thei ani chuanin age proof kum ti chianna tan hian HSLC emaw HSSLC certificate emaw man thei ni a chuting certificate a chuan an pian kum chiang takin alan chuan pom thei ani dawn ani chuan chuting certificate a an kum pian kum alan lo ero chuan heng pian kum age relaxation chungchanga hriat tur tul le pom thei chin chungchang te en theia chu an web portal hi kan soi le lokanga https://tinyurl.com/h-relaxa tia hianin in lo en don nia heta hian age relaxation chungchang lo don ani hen na dil tu chuan mizo tong an thiam anga ya mizo language proficiency an nei anga ya mizo language proficiency chungchanga hianin mizoram sarkarin kalmang order omsa notification omsa neya April ni ko sang ni som ni palia ti chuang khanin mizo language proficiency chungchanga hi chu ni hei hi a ol sam zong han soi leila heng na dil tu mizo tong thiam an ti ta chu class 10 HSLC standard a mizo subject la an ni anga ya ani lo pon phaya lekha an zirani point MIL mizo subject an thlang ani chuan chuting mi ta chu pom an di boka chuan chuting ang nei lo te chuanin mizo language proficiency test an nei anga ya chunga chuan an pass anga ya chuan chutinga mizo language proficiency test an nei ani chuan qualifying chau ani dona mark a keng don lo ani final mark a keng don lo ni ti ka kan threbu don nia heng na dil tu ta chuanin an thin theina tan mi tu te mo vadila va bekol ang chi le pon lam mi in rol tura ti tu ta chu disqualified an ni dona an dil na nol ngal mak ani don ani chuanin dil tu ina ambai data le detail a zia zong te dik thlap tur ania adik lo om palin chuan chuting mi te po chu an dil na nol thei ani don bok ani chuan heng na dil tu te hianin stage hrang verification a huna kin lo na an nei huna nol mak thei ani don bok ani chumi zia chu kan lo hriat thim lo takin educational qualification ngai ang chi an lo nei kim lo emo kum emo proof dang computer proficiency proof emo khatiang chiang te akhoi mo ber khan lo nei lo pal lo chuan khang kha an nol pa don ani chuan candidate te no chu teina dan hi oma hei hi chu Mizoram Public Service Commission conduct of examination guidelines sang ni som ni pathumina soyangin candidate te hi atul anga zirin examination hall atangin exam hall atangin an no chuak theya tin unfair means antimaya rinom lo taka exam lo be tu te chu no chu te an ni don bok ani chuan chu tinga mo no chu tur te chu MPSC no exam reng exam te to lo turin rem te ni bok don ani tin midang ti boye mo exam vedang ti boye mo exam veng tu te ti boy tang chi te po rem thei ani chutiang mi te chu police ne na hlan an ni anga police in a tulang in an chung action an la don ani chuan hetiang anga MPSC na exam guideline alo siam sang ni som ni patuma siam guideline som ni pakona on le true le 3 na soyanga MPSC na rem na lo pek to te po hi point heng na te hi an dil thei don lo ani chuan chu tiang bukin Mizoram Commission mai baka state dang commission ina rem nan lo pek to te po in an dil thei don lo ani tin UPSC noi rem tok to te pan an dil thei don lo bok ani chuan sarkar na thoklai te chuan proper channelin an dil tur ani exam man
hi a payment hi UPI mga pek alo ni ani chuanin mobile number MPSC website a candidate in register na mobile number mang chawa siam UPI kaman turani entirnan MPSC kanan soi chiang deu nga entirnan MPSC website emo web portal in register na phone number thoka UPI payment na nay man na tur entirnan GPay lo ni pon GPay a MPSC website ay man tho phone number kha GPay a poi mang tur ti na ani chu chuan pian punga rual ban lo ten sarkar dan ding lai angin fee and pay ka ngai lo ani chuan heng na deal tu te na fee and pay to te reng hi engwang ma in refund thei ani lo ani deal na fee application fee hi advertisement a soilan ani chi lawa amero chu cheng zan hi ani heng na atana thil tool exam atana thil tool he advertisement kai noi thil tool rang te hi MPSC official website a da thin ani dona kan lo ngai ven don nia chuan engemaw harsatna nei le hriat thiam lo nei te kan lo omani chuan MPSC office an helpline number 0389 359 6493 a office hun chungin jing dar so matanga tlai darlin kara zo fia te reng ani bok ani kan video te lo thlir sa vai kan lom le ani kan channel hi lo subscribe sa ve ula la subscribe lo te kan chona theyang angin min lo share dar sak ve don nia kan lome